Omuzano gwa bicho gwo kubaka hagati ya Kyegegwa na Kakabara nugwo gubandizeho aho Kyegegwa esingire Kakabara ahagori 12 ahari 2. Timu Kyegegwa. Abose. Nabwanyuma omuzano gw'abasigazi gukurasireho Kakabara eri kuritana Kyegegwa kandi dakika 9 zihuire buri timu ine goro emwe nuko kuza mu kusumuna za penalty aho Kakabara esingire agoro mukaga ahari 5. Empakezi bezitebekanisiibwe n'ekigendererwa ky'okushomesa abantu baburizo okurwanisa akako ka siriimu kandi Fiona Bright orukuru ekitongole eyawe Uganda ahigira abantu abina akakoko ka siriimu obutahwa amaani. Abandi nosanga bakakusara oli HIV positive tikuli musango kwawe werinde umire mbazi obekuru kandi nampire oboine AIDS obatagine nokusana kyolekati naingo abato mumanye ngwaro obulwaire okwita abantu obakweta obulwaire bwa siriimu atakumanye mukiro mukono saze. Abasinguzi b'emizaneegi bahirwe bichonche birimu emipira hamwe n'ebikopo. Baitu ni mpurwanse meriru abatuzaine nabo yes nabo beke bamanyire mutivyo turolire kimuntu koraki yo kubasobora kumetene na kutina kuona ngo tujja kutsingwa Penalty niho tubaterire tubatie penalty mukaga batuteri 5. Kakabara oye! Kakabara oye!